Right away, omwancho murigani mnatoika gukomanya ritko rya torenseme yegane ya Oru Complex seme yegane ya Black Friday ya samajana ya Oru Superstores. Being a Black Friday ritko rya lero hapa hivi naona tuko ndani ya Mount Kenya Milk. Yes. Ni Mount Kenya Milk nero a product mubwate gaiga. So far so good. Ritko rya lero na kisels chigendrete. Sasa mlieta kwa sana kiokorukwa. Unasikiza Kiswahili ama Kizungu? Neka kusingo igore. Asa marieta na kiokorukwa. Asa marieta ngoroku Emily Mainda. Ngokora ne company ya Mount Kenya Milk. Unoroche ige meta yane isire koba empty thing in chama vera ya gutara. Ama vera ya ga kogenda mono na kia kogera uroche meta yane ya isire koera. Ase bari boni kaba korigere tukurume ya Gatembe TV. Obuya bwa mabera yega Mount Kenya Milk mboro byo boiga. Nara je. Mabera ya iko to bwata mabera chisamburi lakini ayaga korukunga Mount Kenya Premium whole milk. Mabera ayaga bwate content morochega ya 3.5 a minute nga mabera ayaga arapa chomono. Alafu tupata ya ndega iga. Na ya Mount Kenya long life. But akero kunjereja in terms of price ayana ya tofauti nero rate prices. This one is 560 asa bono libagani I think it's Black Friday. But normally inakuanga 624. Kwa normal price. Okay. But I think it's Black Friday ito kwenye kora na 560. Alafu ayaiga normal price ya 560 but sahi tunauza 530. 530. The difference ile nyinga box yengima. Ikiwa na 24. Ikiwa no 12 pack akoba. 12. Ayakoba 12 na ayaba 12. Alafu tobwata ayaiga ayakoba 21 pieces yetra yange tokurukanganya kona isatu. Sasa inaendana na hii. Ayagana makaya iga yare 200 ml. Ayana igara yamo. Nanda mabera ayagara maltomonno nakia kogarare igoro. Na ayaga gocherra na anya. Igo boni go montorenga otara ikaga igana kyora momanyia so kwenyora mabera yega anago chengresu kukweye. I think encho ya Christmas inda kika kogera tua cholenga amabera ya to ya advertise ra abantu bamenyoke bwango sana bayoyi igodi litaratira nanda mabera ya garama ya okonyanyora stoende yonsi most especially Oru Complex ne customer itomo kongwa sama mabera ya na kekogera tua ya retre ko ya advertise nande namanye kaine no so supermarket ende yonsi stoende yonsi mabera ya goiko ya nyore igarama amabera marito mabera tani mabera nyatani Mount Kenya na subukute godonzo Wanza kwenye Mount Kenya tayo. Maziwa ni Mount Kenya. Si maziwa kama si Mount Kenya. Okay. The best company. All right, igomuna kwa igoro mwancho murigereria no mwancho mategereri. Hii hapa. Oh, kuna mzae na kamungu na mzae na kadungulu. Inapendeza sana. Kanya onchakaro yancha nataka mokonyeka bebe. Iko ekero montago cha sai na ba kwenyorere box usagure ni bulk ya kwa seduka. Okay, kerote te ni bulk ni ordinary 530 lakini bono ina normal price yeri kwa 560 but I think encho ya bono igeto ko yon 530 ligoli wholesale. Kuchakere box ya mogotira ngoko atura think encho ngo ni uchi nayo nyore kende. Kwa maana montopo for example tiro gold box. Kama unaka gift. Ekero kwa gold box ligongo kwa mabera yamo. Ko ikuna gotiringa. Okay. Right, igo ekero kwa gold box. Ngonyorore ayamo ayuko na konywa bari baturigeti kuri ya Gatembe TV. Nasema yiga ni ya Gatembe Radio 102.7. Makopio serikali pia imekuja anaokota kuokota. Namna gani? Sina namna ndugu yangu. Hapana iko namna. Leo ni Black Friday. Tena ni gani namna gani? Namna ni Black Friday. Namna ni Black Friday. Angalia nyonyo. Nyonyo na uswa. Okorogo. Nyonyo na uswa usiguze mulima. Sasa hivi wamekubali gusa mulima. Hebu na tai moja nionyeshane. Kosa liole. No tongoroge mindakora. Sasa wanasema gusa mulima. Yaweka se display. Alafu manya ko baya inga. Ego ayana to kone ke utrimbuka.
display. Okay. Yes, bona machomo tegeleo machomo ligera TV yao ya Getebe FM. Onye tore nyorera amabere gusema mbino tegete korosita ya abana babo banyale ko babakunywa amabere Mount Kenya amabere amalito amabere korosita ngiye chaye Wanza. Asante sana ngwere ndo tona sembe bire bikato ligera na chama ngana.